I'm Sam Wakwabaji Kana TV. So first time near subscribe, we are notification bell so click so. You upload BBA on Sabe Cafe, follow your social media platform be so. Prophet Stephen Adom Kyei Duah Eden Seminam. Ono ankasa babonten ya bekyerechiri nyomam. Se empo Ghana mbra no anase Ghana e antem na ye kan. Yes say we should resist oppressors rule. Na so be suppressive anase obi tete wa braba resist it into ono. Uben na ode na batwe ebe wo. As I say, na ye kai ni latest arrest and as the last arrest Pastor Frempong arrest na oni ojabofo arrest na woye no na okanse bi say TB Joshua money prophets na aka na ye kan mo ho ansem na omo anka hwe no anase bibia nsi no se enchiri ma bi behu sa video na ye kan ho ansem na how anase say enoma be no be dwena fa those people ho. It is so ye bibi na spiritual. Na se who say enye good attack no spiritual. Na ye free bibi defamation of character. O meka bibi mfa ne ho abra enye nokore. Na se obi din sa nhunu sebe o se eye nonsense. Enti se obi di sanse nhunu no. Na se wo che no wan fa na nkwa bosomfie wo che no na later on or realize say what I am doing enye papa enipa ne sesa ye nyina ye hu bi na after Frempong arrest no wabe pa chaw asesa that means ensenhunu na wo ka fa ne ho no onkoye biem ba senka wanche na by this time I no ka say enkoda so edi natem eto ne ho eto ne yire ho ekeka ensenhunu fa ne ho na so wo che no enipa ni nyina hu after the release no na fe do pa chaw so wasesa wo ya body foforo ono onka na asemu biem na ensem a Prophet Stephen Adom Kyei Duah ade tuja esewani enyezo ye ka kire na Abraham adne na sefo okono ye nyaya ko ye jan esi ho se kwate ka sana se enti Kristo somo no ame me dia ba no enso so okay enso so sa aboso na esi ho enso so sa attack na so okay na attack na se ne say open to black yes o kata wo so na se Kristo ntinu wa yiwani asofo ayi won wani nyina wie won sen se won Kristo no se sa na o kire won a ewie won sen okay me Adom no way for Satan me ma kwan ka se biara a wo beka a e kire se u be steni me bia no what so what the one san na ba so de be steni me so de me nsa be patch ne defensive she anano ya so for ya che no last but one no say you know. Good what take us no keka fa me ho yes me mo ano no afi won say so your best so say opacha enya no kre oboa ti me yimani a nti sta kasa no kan kaka me wuwi ana nka manfo be debate wo ho ana ana na me hunti nipa emu ache ne enu e fa say yampa e fa say nyampa prove wo nya na say me prove me prove before it's too late. Okay, can some of Mr. Stephen Adom Kyei Duah ho e che se wa sheda pe bibia de si masase so me Adom me ma kana na no bia ye wa ho no mo a obroni di ship bi ba ye betutu ni poison bi egu drum bi be gugu apa no de na si me de masase de ye maso masase de ye maso be ba so a fa border na je me di so se ukura visa okay na utisi masase so ana asase bia utisi so a ye bu sa wo ya hwan she asase na apamni season no na adanya be hunam dia no okay say wa sorry dance wa na dia be che be ba no bia hye petition egu ntwa moto wo be pene na de na so be kan sam hia fa me ho e kire me what me brusko to ni wow me ya so kese nkwa na ekofa kese nkwa ade na mo nhwe ni nsia amen okay ya nti Kristo so mo ase ya den ya nti ase che say attack no obi create me so direct the keke say oya be fo yabu na ku no yes what you say na won ya mo won ku no uni mama ne won fam won fa won hu die ni won akwanja nyina ya den sa wa ye hwe hama wasa ase ne ye de ade ade siso enti say Ghana for Christopher ni mu entime ase a ye betima ase by force answer na be keke nsem bia fa me ho no odofo make sure say I will resist it. I will refuse it. I will never allow nor agree. Powerful. Ghana Kurapo national anthem said we should do what? Resist oppressors what? Rule. How do we resist it? Yeah, resist it. Yeah, sorry. Okay.
Yen demonstrate. Yen ye bribi ma the what person for no mum say ogun say that You don't go agree. You no go agree. When ya pe. Say, mama Christo somo no. Na ayi moka. Na me Christo som de e ye memfa so bebre. Hallelujah. Dey to no attack o. O person ye den. O person kata so. Na are Christo somo mani pe ye mu. Dabi. Unti mi kata me so. Yeah. Come bia me da Bible mo Revelation 3 to honum. O se hwe na obi anya den. Anyo aboti. Me nya dem. O se me nya den. Me hwe na obi anya den. Anjo aboti. A me hu so oba beja bode. Please. Me hwe na ma me hwe. Enti me hwe na me hu so beja me nya den. Empene kwa. Me hedo. Monte Cristo so ma se waga na ha. So what you say? Me de bia na me TV Joshua yam fato. Mo twa nsem ya kafa papa no. O kasa ada. Dabi. Enti say no, sensem no. Esi sen won atiefo nyina akomam. Echiremba ebitie sensem no nyina. Won tun hunu ne sen. Oh. Nti ase say. Me Adom. Nobody can take it from me. Enti am di kan kato won. Me don't mean free nsem o kan se me anya nokore. Wa anya nokore na ya attack ya. Kwan ya fa so bai. Me fa so brusco too. Wow. Powerful. That is how it is going to be the next 500 years. Wow. Me mechiri for no ya word class ne me. Hallelujah. But attack here, say they working. Ana asofo no bi ka say Yesu ka say jafa chewo na wonim de oye edika wakoye ya me ni pen pempen so wadru die e bibi ni anka Yesu die ni bi ne sese wo ye den Na kwasem. No kure. Jesus say hwan fa ncha hwan. ase jafa chewo wonim ni omoye mo di wa sabi o mo kasa kasa twitwie sabi bi kasa na bi kasa akra de tan bi di papa susu aboa ne ne ma kosi se na no bi ba ya ototo ye papa ho toto fra de fi amahi ma ho nka papa kan nyina mo na nka won kan Yesu die ni bi agya fa kye wo na wonim di wa sa na papa se wo kana na se eno ane kwan ya wonam so ya so we dem amfa kakra kan de bi kwa so se nka we na ye sunsun spiritual hwan spiritual na be ni so life za. enti ka we ni kedem paibo na eko ya kwanche Wa no say nepa mienu baako abrabo yeye Okay. baako abrabo se isa nepa mienu hwan ntumi nyonkofo Ya na brabo eyeye okone ni no so tuni odafo no. na ada na afede na de na abrabo se pese okotu de na abrabo yeye fo me ade me ye ne kase na me ye ne wo so ade wo ye ne fema na kuna ba betu me fo Dabi. enti no wanga ye di Bible kasa kire me no wanga kasa Bible no di wasi okay obi also ni mu Bible mu no de Bible verse ni Bible quotation kasa kire me no ono kasa Bible no de kasa kire me e di nasi Very deep. and one never you take advice from anyone who envies you me am kasa kire me amotumi fo mu envy me efutu obe okay me se mo hwe me nsu ya me amen Jesus say eja ya dan Facha. facha won ono ye na agreement and so obo etwa se oni pa ba ne ya dan ewu so what you say am ono ya no hye se mo ba ko ebe yimi ama ena ni nyina ba fefefe e de be pray ya nkwa na wonim se ansa no wenkwa be ba no ka chese afo se mo nkwa pe bibia mo betumi anya nhyehyɛ mo enti sanko Yesu no ba ne na enni sa nhyehyɛ ya ne se obi wusa ewu na ko be pene Dabi. nka dia futu no de ma Peter no mo sika ya won ko fa hyehyɛ won na nko panya de ena o ka so won to sika ne nkyira na se fa hye de oyi fashion de oyi no the right time obi tumi use okay enti de o de ma ne hye Peter no ena da so hye me won na me use suffer as I have suffered. as you see did ya O sa bana to antwe. O bana sa You see, say what ka sa na say aha ye wa attack bia you have to resist it na be bi sanke ya to hye Jesus o ya dan o fa wo mu yera ai na akoi. so what you say we are one so attack me na me so fa wo mu ayera yi me so kwa me be fa wo mu ayera na me yon ana mabu obi Dabi ma yo bi bone Dabi. una wo kan asem na bra be cha na police station ya abosomfie Dabi oni Philadelphia for do police for ye na ya Christopher Christopher. ada police for nya asofo na me nua Christoni adi me afa kwa na me de na abra me nua ye police ye nya bi ana police abosomfie Dabi. that your police church crowd. ye ni police church ana no kapia say ya che police sofo obi kwa Yes. soldier kura ni church oni sofo sofo. boni nim eya na nke si ye na me de wo ko wiase nim ko abosom so de ya na me de wo ko me nua Christoni ho police commander wani Anthony wani John yeah wani Thomas Peter Crow. bani na dan simple as that
na fe ne kura wa attack me bisa say wo ye Kristoni ana ya bosomsum ni enti so ye Kristoni ana na wo pana fa so na ase ne say okay de onimu papa no anye e bone ma no na bone ne mfa he na aba enti kasa na wa nkeka ne sa de wi asmo Kristosum na me beto ye okay na me Kristosum am de aba de odofo di asempa na honto that's all amen hey na police station na ya de adia ana ye asofo me ye sofo na say ye akronfo wi asofo akọ police station na nko me bisa oko ada na akọ ada na akọ police oko mamla na no obi di asori sike wan kokọ jam fine no jam fine ngotum boni wom David the police is ada nti na so obi wia ade e wa asori obi bokoro no ko wia asori instrument ya gina ya de ko police it's a wato de en ene normal police aye Kristo why na won egu nya Kristo na no bi say Peter twa aso no Peter twa obi aso no Yesu ka kire nse onfa bohare nhyɛ de hyɛ ne Yesu fa aso no na odi tia yeah sa aye dempo na Peter ko fa sa sika ne sha plan say bohano aye na fashion Yesu na start won say obi amu ne ho de obi nya bi afa ho obabru ano na ma Peter ho de no nim say ya be on strike okay na Yesu na nkasa na no onyaya nkasa ekruwan na fe no his soul is troubled no nyaya nkofa ne ho ade enso na ja do nti se ni na be wie payo se what am I say it is ana etie very deep me bre so a kwan ya be fa so a makono ano de obi antumi si ho kwan na me bre nso ya wo wo metiko edie na se mtuli mabocha defend me okay ni na kanya me so me amen atani ni so kra se de na oso kan se asofo ni bi ne nipa ni bi se anka ga wo ye sofo edie nka ba na nka wo de ache wo mo se de Yesu di cheye no na da ewo tro mu se ye de honhom ade to honhom ho ne de honam ade to honam ho na atani eni honhom na wo honam yi aje se ne ekoso no e honam ti e se da so e fa say we ask ya de nam na ye nam wa nim say ya honhom honhom ne ko ye ne honhom na me asoma kan to say musi bibi o hwa de wo mo mfa nya me oh na nka we wa me wudi da me nkura pa ma program na nya na me soma kama no aye de dia wo mo mfa nya me na nya say honhom no me ni obi wa asam na wa o se de ko de na wo mfa nya me na mo honam o de wa no wo wanim no wa hwe me manim na de manim atwa me mpoya ayame sese me yew atoto me ho atoto me yere ho wo bra wo yere adofo de anka me pa ye kura po ye nyoy mo be hu me ye pa me me nyemo yes Adom me mo bie hu se so yourself wanum ka say enti amanfo nsu no o preachi osofo a wo didi atam sa no wo preachi dabi anka ba ya mo ntwa asem so na be hye mabu ene da he yo ko somati ase na me nyem and I make sure say the nonsense you must stop. Okay. We should mark it. That's right. Me kura Adom insult. wow So what the case say Peter Breso. Anania ne safara. One na akoton wa japade. And one fabi. And you dey fire them. And we dey honhom ahunu a Peter. Ananias safara. Monya sebi. Mongo fanka ne. Ya no. Ada no mama nyesa. Monwu na wo de obi enku yanko police wo de enye o de ye hallelujah o de ye won makoro no won bo se ne won anya den adenti mo ye agidifo yes mon ka nokore ena o twa ntro eno kura po ne ne yiri nyina bomu enti konkura hu se won wuo no won ma de didi en she mo ma me handle case yanko si se Adom ewie masem amen Peter de won yanko fresh wo apu me nku okay be you know what does that mean Ghana yesu we da ben da ben yesu akasasa yeah I do baby miss cheku do emba me so wow manipa 1,000 p 1,000 me act 1,000 wow hallelujah Ghana I will surely resist she and I dey mo se kese na me I dey mo hu dey kese na papa yen na mpense ho eda meche kura sada na senche ni besisi ni ayaresa no obro se oso ta meche oso ka me ho oso kura ni age what you say ananya mechechi wie ya won say dey titifo na ba me ho hu say ya kese yeah mama me nkoso nche amen okay era no yanko fase ya baba demonstration no eso kakra Philadelphia dey sorry but be say bisa papa with the year confirmation no akomda dwuma ifo bibiri e ko dwiri notification bell so makraw